Ki noyalam thamai jonganongpo Region Auto Owners and Drivers Association ki benang sujiet thamai hau benai nailur menta usnam namar gejing minthi jongki noyalam ki berim bala I kumba khat sausnam klam khot jingalang ne pin kala nongkit kam menta kasngi kila let yakendo ya udepati commissioner ka Ribhoi district banyo ka jing itho na ka sarkar hadian makila dep ban pinbiang ki kot kisla jingdon kam baro jongka association Hakate ke jo kasngi kumshi banta bante lakam ya ke jingbrat pathar ka association kala IT ki dustbin syakashnong nongpo banbo hakirut surak bat shikidukan ban pindon kam ya ki bat kiar na ke jingbrat pathar dan thamai ka association ba banaras lingdo nonglai ringkat bat vice president ba Tony Shilla baru education secretary ba Alien B Tingsong kila pinpa ko jing spokesman halor ko jing itho na UDC ko Ribhoi bat ko jing trailang ka bala pinsok ya ko jing don kam jong ka association kala mahamru yu president barim ba Marcus Martin ba umdesho ban kamila die kum president namar ka por jong u kala kut bat umdesho ban phalum khajna namar ka long bi an ka association kala pentip ru bala dadang beteng kille da ka ba ujor shiki bor ka ai Ni pensyai bagi keren da ka ba syai kedar kum kinong yalam jong kana ka atau association nongpo region ba haduk menta ngimpat UI lane haduk menta ngimpat tip ba ladon kita ki da gawai pat ka association namar kumbalong hi haduk menta lengba ki jingya lengba ki kot kisla lane lengba ki jing ya penitho le se ha ki department of peru dei ka bodi ka jong ni ka bangil ale sya ki department of peru no ka police department nampo ka siapa ka DTO lani sadu ka district administration ru but meta ka skiru kemawen ki member jungi ulayo ban pau hangi bangil adap yo ru ya ka approval but anomla hero ban itu ba kawai ke kam dan arkan hon te ikan ka basai ba ngimtip ya kita ki we pat ki hon namar yangi la itu dagaan yangi la itu da ki bo district da ka sarkar but la dan kum kita ki baru ki bedang kam ba udang dei presiden kolektor balum pisa kabamut kasa hakti jongka an kum na bagade ban le iki kum bala keren mena uwen ki memba jungi ba bala kine kidang tengla ni kidang melen ban kam ba ngade presiden jongka nongko region ngade kolektor kabut ba sange no mardar wat kam namar ba para mangiem ko aban yesun para mangiem ko aban isi namar lada pin pendom lane lada pin nong yai peteng ya kana kam kamut keyboard jongka aing kin sale ke badan kam namar yangi lada pin itu lada pin boro komo pi sakim ta ski bangila yo ya kana ka probal ko bawen ki membagi ula penpau ula penpau lah hangi baro akan ke bor te ka ha ka bor ngi kum kinong yalam ngi snoro ban ai kublai ya baro ki riurang ba lane ya baro ki balai dan benta makin penleng do lane makin wanra ya kana ka body ka baskam ka ba janai kana ka body ka ba yai katkum kita ki procedure jong ki ain ki kendon jong ka district administration kumbala pau meta ngi la yo ya kana ka probal pat ngi dei mangi kita ki ba la itu da nakaliang jong ka sarkar la itu nakaliang ki bo district tenre ka ba kadwai kalong ba so ba sange no wanam kam presiden ju bat wanam le kolektor ju anong po nah kinu benta namar ba ka ain kan sale iki don kam bat ha juga por ngi keturu ya baro ki paradai bar ni ki try auto ki badan ki ba kamai ne po thainong po ka jongi so ba ai ki jinga trelang bangin yo banya trelang nam ta ba kamet jong ka association jong ki paradai bar lane jong ki try kali try auto ba kamai ko im balla ki im jana kan yang hindat hakki ki por pladet no halo ka jingjia ka ba nakaliang jongi kum association pa kum ki driver ngila pan ni report rekam na presiden barim joka association Pak Marcus Martin tebun ai kan annual meeting bat kunju ka final sun report hag gede bat kan ki snem baro ki ba ula simti ku presiden joka association ndre nakalian jong kumbangi ngi kilenti kremla ban le banta ndre penlong man de wei pat ki meeting khot tangi kita ki parti ke jong nakabenta ban yo ban ya kren na benta kata kam association ndai nakalia jogu khemla ban ai kata report ka long very clear te nakalia jogi hadin kato ngila sngap no pat ngila ya kam jingi sekmat pat nakalia ki babun ki ong bangi ngila
ngila sange no ekam ngila condemn no elade ndre nyatu epi bangi ngi kem condemn ndre hadin kata ngila budin ine kam ngila wan mi apo DC office te ngila pendiang itu komen baro te ngan nyatu epi gane gane ka approval ka bana kaliang jong DC ula ai ne approval kemun ula itu yangi kumita kinukit kam ke bapura jong gane ka action temut nakaliang jongi ngila yo kata full power na DC mod DC ula rai ban ya trilang ban ni ku kita kam kita thama jeli action te nakaliang jongi ngiso bandong ba nang ni sakmat ngila la ban te kam ban tre ka kam te nakaliang jongi ngiso bandong bala da jia bu ni u president barim lembat isi jong udang pentut udang penwit yang ni ka action ke bathamai kinokit kam bathamai to nakaliang ka anhi kalle ka badon kam te ka we sakawe ru nakaliang jong parking te ulum ya kami parking man kasni nandu di kisnem hadu menta kemut katu ka long bian namar hadin bangi la budin yang ne ka kam nisem bagane ka register jong ka action kala fil nadu aja khawe hadu menta te kan su ong ye pi hatu ju don ma ki association lan ki NGO ki bom register ya ka okay bom renew ya ka register hadin bakala ya ngati bom ju don guweru ki men le ta ri ha renew man usnem man la kala isnem te hre nakaliang jong uni presiden jongi ubangi ngila sania ubangi ngila ajit dari ukem la ban renew ne action yang ada register hadu menta temu kapau bagani register no action hanong po ato kalayam te nakaliang jongi ngiso menong ba nadu bangi yo ini ko probal nakaliang jongi kala biang pura ini bagin simtino kum kita kinokit kam ge bathamai bangin nyai no kam ni smart maka jingkar pa nakaliang jongi kalong ba nakaliang jong nu presiden ubarim lembat tahu nonglum parking jong kolektor jong kamul bu sangai no sisendon banlum ya gane ka parking lada jia ba udang le persah lo kata ngingin ya kat kum dikendon jong ai te nagaliang jongi sakawe ngisu banong ba ni khot ni weri pi baro ki ba kersan nali ki bom kersan ro ni khot ni weri pi bangnya trelang nani sakma pembertin ko mo we are not animal you are not animal we are human being kemut ni ngimdei kimran ngimdei banya sunsa dengan kerpat pi bangnya trelang nani sakma nang ban yo ban pentelun susu ya kam nang ni sakma ban biasa isin ba umeu presiden jongi bit su ban kam ya lede ku presiden jongi action namar baleng ba la penkenyi kinon an ki bla bu be buranti par claim follow ya constitution jong ka register kaba nakaliang ga government kala bu be buranti ba ikerpa di usu nong lu parking kolektor uru ba nadu menta ude masange no ga julu parking semua kada udang le bersah halor kane kemun nakaliang jongi kum kino yalam inle ko ilang hane ka por mata rar kun cer keteng ni aku bleng kapang ipi be sim khia ni kam nadu isnem ora du ki bana ba nyau dong kasau trek ba nyau ni asim na yo ini kita mat mai da haru kane ka sgi wam ta da jing tres tam lang jing baro ilaiwan du ban yo ik jing thot gitar bar ko ka probal ga yo bisi kade probal ga yo bisi ko mulong bala itu na du government ingi bagi na de association ko pura jo nong po pare oi de porjon bagin pentelun e kam nang neskman debat nge layo ru bani song bani pliu jumut bat DC menta sipang bagi layo ban asong baharu ko tak aja sebab kadak jing asong baharu sutiu ban ai si menta lang ba kadak bang ni nang pentelun ni kam sikmat lo ai jumut ingi nang asion ba kiton ki scheme kum ki free medical check up iki driver bar babon te bagi un penio kita ki scheme ko ai jumut ingi mene kum kita ki pension scheme kum ki insurance scheme te kadang don skiwe kiwe bos ajimut sai syong kerpang lo kini kita yo ke bansawan te negaleng jungi ngai ngu ba disi la ai bagi jing trelang ba government kan tip banang ne sikmat lo binila ban sim si galti ke bajam ban niat sikmat bangin nang penlak pentulun ni kam daga jing trelang nomor ba jungi mene mesta perspo bija bangin sam itu bitin desben kata ka bangin ais ko hamas ko darbar senang bat kala nakaleng ko darbar senang ka ai tiket yang kemon kala ada ai do ka jing tip ba hakalai potrik ba une benai kasatun ke jingkun kucnong ke ang sai wer lang ngi ro bagiannya bagin mi lang rabar baro nomor ba banyak penkut ka sono po ibu nomor ba ka jingkut hang ni singi menta kala don kamsha nomor ka jingkut war ka jingkut jing jung bru ka song ha ka jingkut bi lada ka jing jopo kala jele jingi baka war ka jingpang jing bro kam dalak ban kan rea ha bagian don ka jingkut adon ki jing tenan tingin penkut ya kata kalai fotrek ro
kadon ngin sawara yang kita gijing kam ma la de gino gino kam kan ngin sadon pengi wara pengi disben nang nismat kan sa aru gijing trelang te ngalej menero hadin tu ngalej biang sapo DTO ngala ya kran bu DTO bu penyo ingi katu office ngalej kran min sayo ik office kandiat sengi ngin sapun bahai tu office ngin select ban plino ik office jong association ro nala khat saus nem kini no lam barim te tharai wat office kam don nrengi menta nang tangkam pasau banai te ngila alam penyo ik office banginya song kundu kam la long kino ki try wat auto thmai la ne ki bawan renew ik kot isla jungki esmo bangi wer ba kinuan kundu ik association markan don hi kata gajing perkan dum DTO ro te ba lese kandon kanor kono ka haka idea gujungki mah bakin nyerap ini te bakin wan kendu haka office pengilai pri ha kata tarik bersawan polis buat Thank you.